Afrika-Dzonga va tlangela siku ra timfanelo ta ximunhu tiko hinkwaro. President wa Namibia u lava ku herisa vukungundwani ku antswisa vukorhokeri eka vaaki. Kasi ntlangu wa Bafana Bafana Lesotho wa sungula ku nga ri khale. Maka hina lawa i mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Mina vito ni Matimu Khosa riperele. President wa PAC Mzwanele Nyotho u ri ku tsundzuka siku ra timfanelo ta ximunhu i swa nkoka swinene eka matimu ya Afrika-Dzonga. Nyotho u ri a nga hlamarisiwi hi ku tsana ka vuxaka exikarhi ka Afrika-Dzonga na Amerika. U ri leswi vangiwa hi goza ra mfumo ra ku vuyisela misava eka vinyi va yona ku nga leswi bandla ra PAC ku nga khale va karhi va swi lava. Vatsundzuka 50 wa malembe ya ku dlawa ka vanhu eSharpeville. Vandla ri ringeta ku landzelerisa leswi humeleleke eka swirho swa vona lava nga dlawa hi ndlela ya tihanyi hi mfumo wa xihlawuhlawu hi 1960. Loko a vulavula ni swirho swa vandla, president wa PAC Mzwanele Nyotho u ri siku leri i ra nkoka swinene eka matimu ya tiko leri. On this day in 1960, the people of Sharpeville answered the call of the president of the PAC, Robert Mangaliso Sobukwe, to peacefully march towards their nearest police station and voluntarily hand in their passbook. Nyotho u tlhele a sirhelela xiboho xa vandla xa ku va xiphemu xa mfumo wa nhlengelo GNU. The time for slogans is over. Let us help our people, give them land. Nangoku or Trump are complaining because we are talking about land, and let them complain. We're not going to listen to them. Those who are running their country through Facebook and through Twitter, whatever you call it, X or Z, I don't care. Loko swi ta eka vuxaka exikarhi ka Afrika-Dzonga na Amerika, Nyotho u sole swinene nhlangano wa AfriForum nakona u ri nhlangano wu ni ku navela ku vuyisa xihlawuhlawu. And there is this Cape Exit Party which openly seeks to seize Azanian land on our west coast and seek the protection of the United States of America to stealing Azanian land. They openly offering the United States military bases on the Azanian soil. Ayadelela amadlagusha asilibele. Kambe akungari ntshamo wa PAC ntsena. The gains of the last 30 years run the risk of being eroded by elements, whether those are AfriForum, whether there's representation from the DA, and many others, that divide us. ANC has dropped the ball as it was the governing party, because when we are supposed to pass Section 25 of the Constitution, when you even had the majority, 2/3 majority. PAC bari ku vulavula hi Sharpeville handle ka vandla ra vona i ku onha matimu ya tiko. Vaaki va Sekunda eMpumalanga va ri mfumo wu fanele ku rhangisa dyondzo na timfanelo ta ximunhu emahlweni eka mapfhumba ya wona. Vaaki va tlangela siku ra timfanelo ta ximunhu eMbalenhle. Va tlangela siku ra timfanelo ta vanhu ehansi ka nhlokomhaka ya ku antswisa ntolovelo wa vululami bya vaaki ni timfanelo ta vanhu. Leswi swi endle leswaku vaaki va tiva hi timfanelo ta vona. Vaaki van'wana va ndhawu leyi va vilela hi ku lwisiwa ka timfanelo ta vona. Swivilelo leswi tsarisiweke ka Khomixini ya Timfanelo ta Vanhu ngopfungopfu i swa mayelana ni vukorhokeri. Ngamalungelo ke angazi kahle hle mara just cishe ngiyathola kancane ukuthi fanele ngibe nomuntu mhlawumbe mangihambe emphakathini ngibe nomuntu ozongilekelela because le situation engiyo ayikho lula. Kufuna umuntu ozongincedisa ngaso sonke isikhathi mangihamba. Hayi igovernment ayisizi ngalutho ngoba kumanje sihlala endaweni eyisemarikani kunodaka la sihlala khona abanye bethu baqhashile le mali lena esihola incane
isiphinde sikhokhe ngayo irent nalapho kufuneka nokudla lapho asazi nje ukuthi sikuphi sime kuphi. Mfumo wa xifundzankulu Mpumalanga wu va nyike tilayiburari timbirhi ta ti-mobile na 250 wa tibuku. We must be able to give access to information, and access to information is through libraries. Our young people prefers to use their smartphone, which our libraries has got a Wi-Fi where when you get into it, whether it's a full structure, permanent structure, whether it's a bus library, it's got a Wi-Fi where you can then download whatever you wish to have as an information. Commission ya timfanelo ta vanhu exifundzeninkulu lexi yiri yi tihlanganise ni mfumo mayelana ni swivilelo swa vaaki loko swi ta eka vukorhokeri. We have chosen to come to Govan-Mbeki local municipality because of the seriousness of the issues which communities are facing here around service delivery. Issues of poor infrastructure in schools, failure to deal with refuse, water supply, sanitation. So it is all these issues which really attracted the Commission to commemorating this very special day here to remind communities in Govan-Mbeki that they have human rights. Mfumo wa xifundzankulu Mpumalanga wu tshembise ku antswisa mapfhumba yo lemukisa vaaki mayelana ni timfanelo ta vona. Murhangeri wa EFF Julius Malema u ri vandla rakwe ri ta yisa emahlweni ku lwisa xiboho xa ku engeteriwa ka xibalo kumbe VAT. Malema a vulavula eka nhlengeletano ya ku tlangela siku ra timfanelo ta ximunhu namuntlha. Xiyimo xa tipolitiki ta laha kaya ni matiko ya misava a swi ri swa nkoka eka nhlengeletano ya EFF ya ku tsundzuka siku ra timfanelo leri sukaka eka ku dlawa ka vanhu eSharpeville. President wa EFF Julius Malema u tlhele a yisa emahlweni na vonelo ra vandla rakwe ra ku alana na ku engeteriwa ka xibalo xa VAT. EFF va karhi ku kanerisana na vandla ra ANC mayelana ku kuma xitshunxo mayelana na xibalo. We want a reduced cabinet so that we can save money and avoid to increase VAT. Loko swi ta eka tipolitiki ta matiko ya misava, Malema u kombele mfumo wa Afrika-Dzonga ku tsundzuxa matiko ya misava hi ndzhaka ya khale ka President Nelson Mandela, loyi a nga lwela ku vuyisiwa ka misava eka vinyi va yona. Why do we not remind international community that loves Nelson Mandela so much, that Nelson Mandela did not stand for reconciliation only, but he believed that the land and the wealth of South Africa must be shared, and for this he started an armed struggle because the white apartheid regime did not listen to a peaceful means. Why does this government not tell the USA that when white racists refused equality, Nelson Mandela said they must just be confronted with arms, and that today we are better because we are confronting racists with legislation and the constitution to expropriate land without compensation. Vuxaka bya Afrika-Dzonga na Amerika byi tsanile swinene laha swi nga fikisanele ka ku hlongoriwa ka Ibrahim Rasool tanihi muyimeri wa Afrika-Dzonga eAmerika. We must never succumb to pressure of America. America has never helped us with anything, even during apartheid. They cannot threaten us now with sanctions. Everywhere else America goes, you must know they never go to help those people. They go to destabilize those countries. They did the same thing in Libya. They did the same thing in Iraq. They did the same thing in Afghanistan. Now they want to come to South Africa and destabilize it. We must unite against American imperialism and colonialism. Afrika-Dzonga ri languteriwe ku rhumela muyimeri wuntshwa eAmerika. President wa vandla ra IFP tlhelo holobye mimfumo ya timasipala na vurhangeri Velinkosi Hlabisa u ri vandla rakwe a ri nge hambuki eka tiphuphu ta xivono xa rona. Vandla ri tlangela 50 wa malembe mahelo ya vhiki lawa. Umntwana became a thorn
in the flesh of the apartheid government, continually speaking truth to power, quoting Nelson Mandela when it was illegal to do so, calling for his release, for equality, for justice and freedom. During one trip to Zambia, the then president, Mr. Kenneth Kaunda, gave Umntwana wa Phindangene some good advice. He said to him, in order to be cohesive, in order to be a cohesive force, Prince Buthelezi should set up a membership-based organization to reignite unity and mobilization amongst our oppressed majority. Milangute mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. President lowuntshwa wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwah u ri ku fanele ku herisiwa vukungundwani ku hatlisisa vukorhokeri eka vaaki. Ndaitwah u tlhela kombela tintangha takwe hi ntirho eka matiko ya Afrika ku hluvukisa matiko ya wona. Nandi Ndaitwah u ri u ta tirhisana na vaaki hinkwavo va tiko ra Namibia. Vunyingi bya varhangeri ya matiko ya Dzonga wa Afrika a va nghenele nhlengeletano ya ku veka president wo sungula wa xisati wa tiko ra Namibia. Congratulations to Namibian people, Namibian women, and of course congratulations to all of us in Africa, because the achievement of Namibia will hopefully encourage other African countries. As we are standing here, I'm standing next to former President Joyce Banda, another pioneer. So the coming of another new woman president, I hope, will encourage other countries to see the strength in women's leadership. You know, I have a bad leg, but I had to come. I had to be here to see my sister Ndaitwah assume the highest office of this land. And in my country where I come from, when it rains, there are blessings. Absolutely. You know what? We are proud. We've been waiting. I've been giving speeches the whole year, saying we have had 6 female presidents and many, many vice presidents. We are waiting for a 7th one, and the day is today. It's very exciting to have the first woman president in Namibia. We congratulate the people of Namibia, SWAPO, for giving a woman a chance. But it's not just because she's a woman. She's a capable person. She's a freedom fighter. She's been in government over a long period. She was foreign minister. She was deputy prime minister now. She's a vice president. So she deserves it. It's a historical day. I will go back to my party, the SWAPO party, where we have put the gender balance. We have a gender parity where we are putting men and women equally. So in this day is where we have chosen the incoming president, which is the Comrade Netumbo Nandi Ndaitwah. Mutshamaxitulu wa Huvonkulu ya Vandla ra DA Helen Zille u ri ku tsakela ka yena mfumo a wu fanele u rhumele khale ka murhangeri wa vandla rakwe Tony Leon ku va murhangeri wa Afrika-Dzonga eAmerika. Leswi landzela ku hlongoriwa ka Ibrahim Rasool vhiki leri nga hundza endzhaku sola president wa America Donald Trump. Leon u tshame a va murhangeri wa Afrika-Dzonga eArgentina, Uruguay na Paraguay. Zille a vulavula eka ntirho wa vandla wa ku tlangela siku ra timfanelo ta ximunhu eClermont eJoni namuntlha. Tanihi leswi tiko ri nga yimela ku veka khale ka murhumiwa wa tiko ra Afrika-Dzonga kusuka eUS, DA se ri hlekete no imani a nga ta pfala xivandla xakwe. Va bumabumela leswaku khale ka murhangeri wa vandla ra DA a pfala xivandla xa Rasool. Well, you know, if I had to choose, I would choose somebody like Tony Leon. I think he would be absolutely excellent. He's been a very, very good ambassador before in Argentina.
I think that he has all the skills at a very top level. He's a very good intellectual. He reads very widely. He understands foreign policy. That's the caliber of person that you need. Loko vulavula hi varhumiwa va DA lava va ri US mavhiki mambirhi lama nga hundza, Zille u ri varhumiwa va vandla rakwe va hlangane na Marco Rubio, holobye wa matiko mambe wa tiko ra Amerika, lava nga burisana na yena hi ku lunghisa vuxaka exikarhi ka tiko ra Afrika-Dzonga na Amerika. Well, they cut off aid before the DA went there. So we were basically saying to them, don't punish the people. If you don't like the ANC, don't punish the people of South Africa. We're a great nation of many people, and we've appreciated your support for PEPFAR, for USAID, for all of the stuff that you've done. So that was one of our key messages. Ibrahim Rasool was an ambassador. He said things that no ambassador should ever say about their host country and their host president. And so he was asking for trouble. He's also a very well-known supporter of Hamas. And of course, we know exactly where Trump stands on the questions in the Middle East. So at the time, murangari wa vandla John Steenhuisen u ri tanihi swirho swa GNU vandla ra karhi ku lwa hi matimba ku tisa leswaku maAfrika-Dzonga ya kuma timfanelo ta ximunhu. For the first time in 30 years, South Africans are now governed by a coalition of political parties in a government of national unity. Within this government, the Democratic Alliance is fighting hard for policies and programs that focus on real inclusive economic growth and job creation. South Africans need a government that creates an environment where every citizen can achieve their full potential and enjoy equality of opportunity. Kasi le tlhelo DA yi ri na ntshembo wo nga cinca swiphiqo leswi nga kona eka ndhawu ya Clement eJoni tanihi leswi va tshamelaka ku rila hi mati. Loko maAfrika-Dzonga va karhi ku tlangela siku ra timfanelo ta ximunhu, vadyondzisi na vana va xikolo eka masipala wa Nelson Mandela Bay va hanya eku chaveni. Xiphiqo hi madzolonga ni ku chaviseriwa hi mintlawa ya swigevenga leswi nga hlaselaka swikolo. Eka malembe ya ntlhanu lama nga hundza, xikolo xa le hansi xa Lamani xi hlaseriwe no phangiwa. Ku na vadyondzi vo tlula 200 va ri xiphiqo lexikulu lexi nga kona i xa vuhlayiseki. Ndzawulo ya Dyondzo Eastern Cape va ri va ta rhangisa swilaveko swa xikolo xa Lamani eka lembe ximali lerintshwa. As you see here in our school, we have no fence here, and we don't have even a security guard. So if they find you alone here, or only the teachers, they will surely rob you. Kasi ekusuhi na xikolo lexi ku na xikolo xa le hansi xa Jarvis Camlana lexi na xona xi nga na swiphiqo leswi fanaka. Xikolo xi makiwe hi 1962 kambe na sweswi xa ha ri na darata ya le hansi leyi nga makiwa loko xikolo xi pfuriwa, leswi endlaka leswaku swigevenga swi nghena hi ku olova. Nhloko ya xikolo u rhanga ha swi koti ku endla mintirho yakwe ya ramixa exikolweni tanihi leswi nga ta veka vutomi bya yena enghozini. I'm so very scared because remember, all the people who are working here at school, they are on my shoulders. Starting from the teachers, the parents who are cooking, doing the cooking for the learners especially, they all depend on me. Vativi va ri vuhlayiseki bya ndhawu a byi na nkoka ntsena eka tidyondzo, byi na nkoka swinene eka vanhu. And whether the core issues are lack of adequate infrastructure, inadequate schooling, bullying, violence, crime, you name it. So these things enhance feelings of aggression or even withdrawal. Maphorisa va ri a swi olovi ku nyika tinhlayo ta milandzu ya ku tshoviwa no phangiwa tanihi leswi milandzu leyi nga hleriweki ku ya hi tindhawu leti nga humelela eka tona, leswi endlaka leswaku swi nga olovi ku pima leswaku xiyimo xi bihe ku fika kwihi. Ndzawulo ya maphorisa va ri va tirhise 33 million wa tirandi ku lwisa vugevenga bya vazamazama eStilfontein eNorthwest. Va ri ku durha loku ku katsa ku yisa maphorisa eStilfontein na tihakelo ta overtime eka n'hweti ya Dzivamisoko N'waxemu ku fikela n'hweti leyi. Nhlamuselo leyi yi huma eka holobye maphorisa Senzo Mchunu na varhangeri va ndzawulo eka ntshamo wa vona ePalamende vhiki leri. Mugodi wa Stilfontein eNorthwest wu ve tinhlokomhaka ta mahungu endzhaku ka loko vazamazama lava a va ri hansi ka misava va fanele ku humeseriwa ehandle. Van'wana se a va lovile. Maphorisa va ri vunyingi bya vazamazama a va ri va matiko mambe naswona va khomiwile. A ku ri na vanhu va tlula gidi va Mozambique, ku tlula 400 wa maZimbabwe,
kwalomu ka 200 wa Lesotho na 26 wa maAfrika-Dzonga a ku ri na un'we wa le Congo na un'we wa le Malawi va langutene na milandzu ya swihehlo swo cela migodi swi nga ri enawini. They were also charged, as we were working with Home Affairs, for being illegal in the country, including for possession of gold-bearing material and unlawful possession of explosives that they used to blast underground. Maphorisa ya mune lawa ku hehliwaka leswaku ya pfunete xigevenga lexikulu xa vazamazama James Newtswedi ku baleka va yimisiwe ku tirha naswona endlelo ro tshinya ra karhi ku endliwa. Consequences are very dire for them when at the end of the day there are outcomes on those. People lose their jobs. They lose their jobs, and in a very painful kind of experience that we see, people losing income for their families just because they got tempted to do something like that, something illegal. SAPS yi vula leswaku nhlayo ya vanhu va 93 va lovile hi nkarhi wa ku va humesa. Vunyingi bya vona va lovele ehansi ka misava, kasi 5 wa vona va hundze emisaveni endzhaku ko humeseriwa ehandle. Ku engetela kwalaho, ku tlula 1,800 wa vazamazama lavatsongo va humesiwe va karhi va hanya. Bafana va ya ombana Lesotho eka ntlangu wa ku lulamisela World Cup. Ntlangu wu ta sungula ku nga ri khale. Bafana va le ka xiyimo xa vunharhu eka Group C hi nkombo wa minkutlunya lava ringananaka na Rwanda kambe va ni tigolo ta le hansi. Lesotho va le ka xiyimo xa vumune hi minkutlunya ya 5 kasi Benin va le henhla ka ntlawa hi 8 wa minkutlunya. Williams u vula leswaku va langutele nhlayo ya le henhla vaseketeri ku ta seketela xipano xa rixaka. Knowing the Polokwane Stadium, I mean, I've always had good memories here. It's always been one of the best pitches, you know. So hopefully, you know, the same crowd that came out for Makadzi to perform, hopefully, you know, they can pull it up for us again. Swatetano mudzaberi wa Lesotho Leslie Notsi u vula leswaku va ta endla hinkwaswo leswi nga le mandleni ya vona loko va ombana Bafana madyambu lawa. What I can say is we are going to adhere to all aspects of the game. Defensively, we're going to impose ourselves. And offensively, of course, we want to go out there and to try as much as we can to create goal-scoring opportunities. Mudzaberi wa Bafana Hugo Bruce u ri loko vo lahlekeriwa ehenhleni ka Lesotho ku ta va mhaka yo biha swinene. Bruce u ri va boheka ku hlula ehenhleni ka Lesotho. And I think we can win against Lesotho. It should be a little disaster if we don't win the game tomorrow. We have to keep ourselves in the same position that we are now. Maphorisa ya Limpopo veri va lulamile ku lawula ntshungu lowu nga ta va wu ri kona exifundzeninkulu. SAFA va ha ku tivisa leswaku mathikiti hinkwawo ya ntlangu ya xavisiwile naswona lava nga hava mathikiti va fambela kule na rivala ra mitlangu ra Peter Mokaba. Kasi ya gemeta kwala ya namuntlha ku kondza hi hlangana vhiki leri taka. Riperile.